Ćao svima, ovdje Tehnosvet. Danas otvaramo zanimljivu pošiljku koju sam dugo čekao, koja mi je stigla na kraju. Ovo je... Sad ćemo da vidimo šta je. Valjda se u redu s njom. Platio sam dosta carinu jer su mi tražili originalni računi, nisam mogli ovako da bez toga. Vidim kako je to zapakovano sve. Opet iz prodavnice Gearbest, od njih sam sad sve uzimao. Možete i 100% pogoditi šta sam uzimao, da je po kutiji se vidi da je to naši Xiaomi. I otvarali su i na pošti, pa niste morali baš da otvarate ovo sve. Sad ćemo da otvorimo mi. Ja. Evo ga. Otvorio sam. Ovdje imamo nešto. Da napišem review, ok, to ćemo da odradimo. Sad. Naša pošta se potrudila, vidite kako su ovo već otvarali drugari. Ovo je bilo sve zapakovano vakumski, zapečačeno. Oni su morali to da otvori. Svaki put mi ovako iseku stvari ovdje sa strane, ima većeg robotina. Da vidimo. Xiaomišna kutija, standardna, brown, nešto trcka, pucka, valjda nisu ništa zeznuli i polomili meni unutra. Da vidimo šta smo dobili. Dobili smo lepotana. Da. Kutica ima zanimljivu stvar. Znači kao i svaka kutica od Xiaomi koja se postavlja dosta čvrsta sama po sebi. Ima zaštitu od nekog mekanog kao neka meka guma. Da ne bi se ovaj naš drugar oštetio. Tu je bila nalepnica, trebalo stvari da bude nalepnica, a još uvijek je tu. To ćemo poslije da odlepimo. Ovo je... Gledaj kako je lepo. Ovo je TV box od Xiaomi. Znači TV box od Xiaomi. Dosta mali drugar. Lepa plastika kao i ovaj moj router što ovdje stoji. Malo sam ga sakrio lepotana, ali tu stoji i radi svoj posao. Isto takva. Da vidimo šta imamo u kutiji još. Kutica dalje. Sve zapakovano. Uputstvo na kineskom. Ne razumijem kineski, nažalost još ništa ne razumijem. Ovdje smo dobili smo lepu HDMI kablić. Da, originalni Xiaomi HDMI kablić. Znači da se priključi vaš televizor i ovo naš TV box. Također smo dobili kineski punjač, sve mi znakovi su svi zalepljeni na njima da ne bi se prašna nabilo, da ne bi se ništa moglo da se izgrebe. Moram da uzmem adapter, mislim da imam. I dobili smo ovaj malu stvarčicu koja skače na ruku. Za ovaj naš daljinski tiskanje. To se ovdje zakači. Gdje? S koje strane? Negdje tu, ovdje se zakače ovako i onda kad igrate igrice paf, tenis, venis, da ne bi to odletilo. Home nazad, meni uključivanje, zvuk, pritiskati ima mikrofon, mislim da radi se na kineski, vezica i dobili smo dve baterije kineske 3AA. Adapter ovaj put nisam dobio, u kutiji više ništa nema. Adapter nisam dobio ovaj put za ovaj moj TV boksić, ali ja imam, jer sam znao da će mi stići sa kineskim utikačem za struju i tako da sam ja nabavio adapter, tako da ću sada sve to prikopčavam, vidim kako funkcioniše, pribacim na engleski jezik, poslije ću da kažem da li to super ili nije, da li to se isplati kupovati.